Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan miya kita kat impatulod. Di pagama nagpailingan itinagan as Selma, Manipod, Mountain Province. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaam. Tabarang makaibati ti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak ababalasang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Selma. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sabong parakan ka, Selma. Sapay la kumata magustuhan. Si kamanan, Brian. Namin ano ka di nga imbagakan ka asaan ka akayat. Ngam apay aya ngagkarasubli ka dito balay. Gapot akayat ko ngay panagnak tinapudno apanagayat ko kan ka, Selma. Anya? Ha? Amom, jak kayat tilaad akas kan ka. Nang runa kat marigrigat ka naan. Agpapan marigrigat kami lang. Ngam napudno akmat iti panagayat ko kan ka. Ay na, nagadulakit din nga ibagbagam. Pumanaw kakitin, gaputa makaisturbo ka lang kanya. Nagsakit matan ti panagsasaom, Selma. Ngam jak tumauma amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Ay na, Brian, marigrigat ka lang. Kat awan to tinapintas amasakbaya, no si kati ayata. Iha, saan anasaya at ipanagsasaom ka ni Brian? May papanlagayam iti dayjay alaag ti bagayo. Iha, no di mo kaya ti may sa tao. Saya atom kumangarod ti panakilangan mo kan kuana. Saan mo kumabastusan? Kinapudno na, iha. Kaya't mi ni Brian aparakan ka. Gaputa nagagat, kan nasingpot abaro. Anya, ay pakpakawan. Jakla kayat tilaad kan marigrigat akas kan kuana. Anya ti kunam, Salma. Kaguram ni Brian. Husto tinangag mo, Carmina. Kagurak ni Brian. Nang runa ket marigrigat. Agdaton kit din kanya. Awan matdakas na no agdaton kan ka. Gaputa baro, kan balasang kamat. Jak ngarod kaya tikas kan kuan alaad kan mamirmiraot. Anyan tulaangan nga iti masakbayak kan kuana no da kami tagkatuluyan. Kan maysa, jak kayat ti awan nagadalan na at tao. Ay, di ka kumaaguyaw, Selma. Ngamin, di mo amon no anyar ti mapasamak iti masakbayan. Anya ka matan? Apay ka di nga isakit mo day di ang tao. Siyak ti best friend mo. Iso asyak nga rod ti kanunungam. Wan, best friend ka nga agpaiso. Kayam, jak kanunungan ti madi nga ugalim. Di mo kumamot uyawan ni Brian. Gaputa na saya ti ugali na. Nga oray may sala ang janitor dito opisina tayo. Ay, jak amukan ka. Agpapada kayo la kada mama iti bagbaga may papan iti day di ang tao. Alakit din, agtrabaho tan. Okay, agtrabaho tan. Ang sapay la kuma, tadi mo to pagbabawian ti aramidam. Mabalin ka diti makilamisahan kada kayo, Selma, Carmina. Ay, Brian. Abay kitin asaan. O sige, agtugaw kan dita abay ni Selma. Anya, yaks. Jak lakit di kaya't akaabay kidungrit at tao. Ha? Anya ka ka di, Selma. Saan kumamatakas tati pa nagsasaong? Pasensya kan, Selma. Sige nga, Rod. Umakaraklangan iti sabali alamisaan. Makitam, imakaran ni Brian ijay bangir alamisaan. Ay,
Si kantumot ngamin. Ay, rumbang lang. Talaga adyak kaya't akaabay ti dungrit ken nagbangsit a tao. Sobra kamot nga aguyaw, Selma. Ala nga, Rodan. Ituloy tantimangan. Apay kadi nga da kamanan si kaalaan. Agdaton ka kadimanan kanya. Wan Selma, kat sapay la kuma, tadamat kan namnamakan ka. Anya? Ha? Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita kanyak iti uray kaanuman. Sige nga rod, Selma. Agawid akon. Ngam laglagi pom kumakanayon, anapatig ka unay kanyak. Nagadupay lang nga ibagbagam. Pumanaw ka ket din. Gaputadyak kayat amakita ti panagrupropam. Nangag ko ti panagsasaum itay ka ni Brian. Ay, masurunak ngamin kan kwa na mama. Gaputa kundi aram kanya. Idinto taawan mo't mabalinda. Saan kami nga bagay? Gaputa baknang kan napintasa. Anya langan nga iti kunaan ti tao nagkuyog kami. Anak, baliwam ti kasta nga ugalim. Amang ano pagbabawyam to day ta iti masangwanan. Ammo na lang arudan ajak kaya. Agpilit pa ilaang. No di na kayat ti makangag kanya. Sardangan nakon. Dito yak man pa ilaang paraangan ti balay niya. Ay, nagdagaan ngamin dito unag. Naimbag nga oras mo, balasang kaw. Sika ka din ni Selma? Mabalin ka din agsarita ta? Wan, ngam, asino ka kadi anagdungrit alakay? Apay ngam amo na? Siyak ti ama ni Brian, balasang kaw. Kat pudnugayam ti madamdamag kaw anagalas ti ugalim. Anya? Kasta ti ibagam kanya, si kaalaad alakay? Kaya't pulaeng nga ibaga, asaan mo kumamit unay nga uyawan ti anak kaw? Nasingpit ni Brian, ket day tala unay ti maipagpanakkel kaw. Dayta ka dilaang ti bagam, si laad alakay? Ha, pumanaw kan, ket daytoy ti ibagam itinalaing nga anak mo. Ajak tu pulos pagan ano, gaputa naglaad, ken awan nagadalan na. Ay na, agyaman na. Gaputa ilibre nakmanen dito'y restaurant, Selma. Awan anyaman na best friend. Sige, mangan ka lang. Adaman damag. Oh, anya tayta? Nadlaw ko nga min asabali matan ti janitor tayo itay di opisina. Ay, talaga sa balin. Ngamin, nag-resign ni Brian. Gaputa imakar ka no iti sabaling nga opisina. Ay, kasta gayam. Sa dino kanungay ti ayan na ita. Imbaga na kadikan ka, Carmina. Dayta ti jakam mo. Gaputawan mat nadakdakamat na may papan iti dayta. Ken, uray dagiti dadduma aka-opisinaan tayo. Di damot laam mo. Ay, kasta gayam. Aguray ka. Apay akas la nagliday ka. Itay na amuam nga awanin dito lugar tayo ni Brian. Kaya't ka di asawon day ta? Amalidayan ka? Iti kaawan na? Anya, ay, sana pud no day ta. Awan bibiyang ko iti day ang tao. Nasaya at matapin manaw. Tapno diyak kun makikita. Oh, kasta nga tangag paiso, Selma. Madlaw ngamin, analiday ka. Ay na, sana pud no day ta. Awan anyaman na kanyak. Nga uray diyak makikita day ang tao. Ang, apay nga rod, akas laawan gaganay gayam. Taawanan ni Mr. Janitor. Ni Brian, ti kayat ko asawan. Anya ti parikot, Selma. Ada ka pa'y motlagayam dito isalas, Selma, iha. Apay, adi ka pala sumrakit isilad mo. Adala man ti rabii.
Tiyak pa'y makaturo, mama. Bay andak kumapay lang dito eh. Malagip ko man. Kasla nabayag nga awan ni Brian dito lugar tayo. Sa dino nga tantiayan na, jak mo tan makitkita. Diyak ka mo, mama. Kan may sa, awan bibiyang kuno sa dino man ti ayan day at tao. Kasta nga tangag paiso tipod no amarikrik nam iha. Ha? Manipod awan ni Brian. Nagbaliw ka mo tan. Kasla na unag akanayon ti pampanunutan. Apay nga minakastoy, mama. Apay ang nagladawa ka ng kaamiris. Ha? Diyan kon mapaglibakan tirik na. Kailiw ko ni Brian. Anya? Pagpapawiyak dagiti amin nga nararamid ko amadikan ko na, mama. Oh, Antoy, uminom ta iti juice kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Carmina. Nakapasyar ka man dito balay. Apay, ada na patag nga ibagam? Kaya't ko lang damagan. No addan damag mo may papankin ni Brian. Apay, friend, kailiw mo ka din ni Brian. Kunak man, no di mo kaya't makita. Pangaasim ko, ma, friend. Ibagam kanyak no addan damag mo may papankin ko na. Kaya't ko tagki daw iti pamakawan ka dagiti madi nga impapakitakan ko na iti kalabas. Day tanga tatipod no ama kagapo. Wenno, agayat kamutan kan kuana. Carmina. Ay na, friend. Di mo mailibak tipod no amarikrik nam. Gaputan na kadkadlaw. Ang pasensya kan Gaputa talaga nga awan damag ko maipapankan kuana. Naimbaga-bigat yun, Nana Dora. Mabalin kayo kadya makasarita. Ay, si kamot gayam balasang kaw. Ay, naibagmod nga oras mo. Mala, sumrag ka pa'y dito'y unag ti pagsaritaan ta. Oray sana, Nana. Kaya't ko lati agkid daw iti pasensya. Gapu iti nalas nga ugali. Pakawanan da ko, ma. Gapu iti pananguyaw ko iti kin ni Brian nga anak yung. Ala, di mon pampanunutan tinapalabas balasang ko. Kahit sapay la kumaan, tagbalbaliw ka na talaga. Ikarit nga balbaliw ako, Nana. Kaya't ko la kumaamaamuhan. No ayan itan ni Brian. Ay, pasensya kan balasang ko. Saan pa'y la kaya't ti anak ko nga ibagak? No sa dino ti ayan na. Dumtang tumutlaang ti panawan. Nga agsubli dito'y lugar tayo ti anak ko. Apay ka di analiday ka manhan, iha. Anda ka di parekot, no? Wan agpaiso, ibagam kada kami no anya ti pakariribukam. Awan anyaman na da ito'y, mama. Papa, didakla ko man ikaskaso. Apay, iha. Malagip mo ka din ni Brian? Papa. Ala, sapay ko ma, taag kita kayong tumanan. Jak ninamnama asikat isang nga ilik, Brian. Manon atawan tinapalabas. Nagbaliwan anaming pinsan tilangam. Nagtaarkan. Agyaman ak no kasta, Selma. Brian, pasensya ka lakuman kadagiti na alas ngayon pakpakitakan ka idi. Pakawanan na ko, ma. Kinapod nun, ha? Idi pa ilang ang nagbalbaliwak. Nasayat nga rod no kasta, Selma. Ket sapay la kumay, tagbalintan anasingad iti tunggal maysa. Juan, Brian.
Kaya't ko mga itid kan ka daytoy. Ha? Ano dahil na? Invitation card. Invitation card? Ano nga invitation card? Umadani nga minan ti kalay sami iti kaayan ayat ko ani Alice. Umay ka imbita rin. Wen Selma, sabay la kumata makadaray kanto. Naragsakak at talaga para kan ka, Selma. Ket sabay la kuma, tay tultuloy mo ti panagbalbaliw mo. Kakaasiak anang ilemlemeng iti pudno ariknak iti day di agundaway, Mr. Lonely. Gapot ajak pulos ni Namnama akas day ti maamuak ni Brian iti day di agundaway. Naglidayak iti kastaunay, gaputan ni Namnamak nga iti panagsublina, ket da kami metlaeng ti agkatuluyan. Alakastan ket agyaman na, to'y pagayam mo, Selma. Selma pagayam ko, nalabas ka ngamin. Ket day tatiga po na nga imadayo ni Brian. Tapno agadal, ket parang ayan na tibiyag na. Ngem ti madi, adamet na sarakan na, amas maikari para kan kuanan. Ket sapay la kuma, tay tuloy mo ti panagbalbaliw mo. Tasaan anasaya at tinauyaw, ken napanakkel. Bueno papagaya, may ka nangagan ti panakaidrama at ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagaya managpailinga di tinagan as Selma, manipod Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti script ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na impag na oras kada kayo. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan nga kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan awela adina inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siyak ti nauna kada kami nga kakabsat. Ngem siyak latta ti di makaasawa. Ket agdanagak gapo iti dayta. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Wela dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, tatang? Niading mo, George, kunak. Mga asawa ka no matain. Anya? Nay, apay akas ti reaksyon mo, anak ka. Tatang, apay a pinalubusan nyo ang mga asawa. Kat manulang titawan na. Saan nga ubing tikabsat mo, wela anak ka? Ni tatang, sa anak pa'y anak yung asawa? Pinalubusan nyo kit din ni George ang mga asawa? Siya kumapay ti umuna Kasano ko mga raw na makiasawa ka? Kitawan mo tinyam amom kada kami biyaw manakaw. Anyan tungay ti baga dagiti kaaruba. Numaamuan da ang mga asawan ni George aburidak mi. Ay, uyawan dak tumanan. George, agsarita taman. May papanitian niya, manang Wela. Naibagan ni tatang ti planom ang mga asawan. Abay, adi mo imbagbaga kanyak. Ay, wen, manang Wela. Into no may atawan. Agkalay sa kami ni Tinobyak. Sana mabalinti kas ta kanyak, George.
Apay ko maasa na mabalin. Kat kabaalan mi magtantag pamilya. Saan kumamatakas taa? Urayan pa'y ang makiasawa ak amanang mo. Ha? Ni manang may. No mga asawa ka, di siyak tulang ti single kada tayo nga kakabsat. Ay kat gagangay na ama ng wela. Saan pa'y siguro nga oras? Tapno makiasawa ka. No apay mat ngamin a cute size da tao. Iso siguro nga awan ti mayat amang ikalay sa kanya. Ay namanang. Dumteng tulat ta ka diti parakan ka. Di nakman bulangin na kasta si kay George. Amok, ibagbagam lang dayta, tapno palubusan kan ang mga asawa. Anya launay ay ati pampanunuta, muela. Italaang man akasta ka. Sigud mo't anhalaaw ka. Adala pang panunutat, Gina. Ti ka di maipapan iti kalay sa ni George aburidakyo? Apalak dagiti kakabsat ko. Adan tun bukod da pamilya. Ngam siya, uray nobyo. Awan pa'y maisang kadakwada. No saan siguro a forfeit ti height ko. Amangan no nakiasawa akmutan. Mangrugi ka man ako nakon. Awan mo ti dakas na no forfeit laang ti height mo. Tinapatag kat nasaya at kaatao. Kun kang runaan na, responsable ka. Dayta tinapatag. Ay na, Gina. Uray pa'y kasanok kagagat ko, no kastoy lata ti height ko, at adda ama turn off da kanya. Ala, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Intakat ag meriendang. Mabalin ka di ngagsarita ta, Wela. May papanitian niya ti pagsaritaan ta, Rhea. Nadamag ko nga na kursunadam kano ni Sir Harold. Ha? No siyak tisi ka. Di kan mang namnama ang magustuhan na ka ni Sir. Ngamin, itikas ta a height mo. Imposible ang magustuhan na ka. Natatayag ngamin dagiti kakabagyan na niya. Jack amo day ta nga ibagbagan, Rhea. Anong asino kumangay, ti kayat na amanayunan iti forfeit, ti pulina. No awanan tinasayat nga ibagam, mabalin ka di apumanaw kan? Di ka kumamanaktak, taado ti trabaho anas kan nga aramida. Apay, nasaktan ka ka di itimbagak, Wela. Iso siguro nga awan ti agdaton kan ka. Tamabuteng da amanayunan ti pulida iti forfeit. Nya. Hoy, wala! Sanguinak! Jack kaya ti makiapakan ka, Bricks. Hoy, agraraman ka at talagan nyo, ha? Apay akas tamot ng tibagbagam. Awan mo ti dakas nga amok ngayon naramid ko kan ka, ha? Di ka man naging didiam mo, ha? Ay, di ka kumagsawi ti kasta, Bricks. Trabaho lang ti makagapo no apay nga daak ditoy. Awanan ti daduma. Di ko nam kadikat Jack amo nga dapay plano nga agawin ni Sir Harold kanya. Anya? Angam sa bagay. Uray no crush mo ni Sir Harold. Sigurado asaan na kan tumit lang nga magustuhan. Anya kumatilaban ti forfeit akasken ka. Nakita ka nagapo ka iti pharmacy itay agsapa. Sa ita, kayat mo manan a dumagasta iti grocery store? Dayto iti solusyon ti arapaap ko, Gina. Anyat kayat mo asawan, Wela? Gimatangak iti vitamins ko. Tapno barang manayunan mo't ati height ko. Saan laday ta? Dublek ti kanak. Tapno ag doble mat ti height ko. Anya? Imbes a suportaran na, katawaan na kitin. Amom friend, akseptara mon akasta ti height mo. Saan mo't a big deal no forfeit ka laang? Pagyamanam kit di ata na yanak ka anormal.
Saan akas kadagiti daduma dita? Basta, rogya kon ti ag vitamins. Kan kaaduak ti kanak nga inapoy. Tapno tumayagan. Wala, anak ko. Pasensyakan, Ne, apay ka di, tatang? Pasensyakan, Hinjak ngamin amaw. Anya ti saan mo nga amo, tatang? No imbagam kumakanyak. Nga dati nadagsin abak-baklayeng. Amangan no natulungan ka, anak ko. Bayam, bumawi aktokan ka. Di kay maawatan Apay adi mo imbagbaga kada kamay. Apay amasapol nga iliman mo. Anya nga ilimlimod nga ibagbagayo, tatang. Awan mo ti amok nga ilimod ko kada kayo. Ag-maintenance kagayam, anak ko. No sa anak pa'y nagdalos iti silid mao. Diyak pa'y makita ti ado nga agas iti drawer mao. Anya? Awan sakit ko, tatang. Vitamins lang tinakita yung iti drawer ko. Aya! Wen, tatang. Rugyak man tag vitamins. Tapno tumayag man mat da tao. Kat saan dakon nga uyawan. Kan, amangan no makaasawa tungat ten. Wala no asino ti tao dito yung kusina. Si kamot gaya manang wela. Rabiin nga mangan ka pailaeng. Si kakit demot, George. Dahito iti kunada a midnight snack. Itaman pa'y manang. Wala. Takayat ko nga rin ti tumayag. Ay, narigat gayam no 4 feet lang ti height mo. Kanayon nga uyawunda ka. Ay namanang. Kurean niya pa'y aramidam iti bagim. At dan tulat ta maibaga dagiti tao. Aktal na ka man, George. Kasta ti makunam. Gaputa na tayag ka. Sana kas kanyak acute size. Sigurado ka kadya tumayag ka no aduti ka na manang. Agasam man. 5 times aditi pandangan mo. Adapay merienda anayon na. May mayat kit di Tapno ag doble adagos ti height ko. Ay na, manang ko anapintas aya. Di mo unay timangan. Tamangan met no ti kilom ti agdoble. Di bagadan to na kaslaka drum. When no saan? Kaslaka tangki ti LPG. Oy! Si kakadinday ta, wala! Oh, apay aya. Ay na! Kasla ka drum iti day ta langam. Ay na, ad-addaasan ka na makaasawa no kastalaeng. Aglablabos ka na. Apay, anya ko mati aramidam kanyak ha? Ibagbagak lang matipudno Kayat mo? Tasip pangulan ka, ha? Anya! Anya man ang di mapaspasamak dito Nakalalaaw kayo. Wala kan breaks. Sapay ada ni Sir Harold iti office na. Kasanulaangan na mangag na kayo. Ay na, Gina. Bagbaga man ta best friend mo akasla drum. Anya? Ulitin man? Hustuhan, Gina. Ay, agpapansin lang, dahi ta abakla. Adda ka din ni Wela, Uncle Tomas? Dapay lang iti silid na. Agtugaw ka pa, Gina. Tariingak. No kasta, nakaturog pa'y laang ni Wela, Uncle? Wayne, kaya't nakano nga men ti tumayag. Ay, ad-adda lumukmag no kasta amat maturog ti aramiden na, Uncle. Day tamat ti kanayon kung ay bagaken kwa na. Ngam kaslawan matimang mangag na. Riingam man nga rod, Uncle. Ta isurot ko kit di ijay Jim. Jim? Wan, husto tinangag mo, Uncle. Mapan kami man mo't ag Jim. Tapno sumeksi kami. Ay kat una, Gina.
Isurot mo man nga ron ni Wela, tapno sumiksimait. Ket, makaasawa matay na. Wela! Wela! Agriing ka! Apayaya, tatang. Disturbo kayo, matitipan na turog. Ada ni Gina di tarwar. Kaya't nakakano ang makasarita. Nagsapa mo't ngay may. Anya anasapa. Hakat no si ka tinala daw anarieng. Aya, Ay, kita am ti oras Alas 10. tatang. Akipagalatan kan kwa na nga umay dito yung silid ko. Ay na. Bumangon kagid din. Ay, tatang. Napatagtibaga ni Gina kan ka. Iso ano siya ti si ka. Bumangon na ka. Anya ti masapul mo, Gina. Oh, adtoy, isuot mo daytoy, Wela. Anya ngay dahito eh. Basta, isuot mo kit dita sumurot ka kanya. Sa dino ti papanantaya. Awanan ti ado sa ludsod. Basta, pagsaya atang matlaang ti pangipanakkan ka. Shorts kan sandong matdagito eh. Amukon. Ag-swimming tayo, anya. Saan? Anya nga, Rod. Mapantay iti kaipatpatakder a gym iti asidag iti plaza. Damag kukot ng lukatan. Anya? Apay, di mo kaya ti sumeksi? Gina, among mata sa anak mahilig nga ag-gym. Tsak kaya ti mabannog. Dumngag ka kanya, Kwela. No aramidem ti ibagbagak, sigurado a sumeksi ka. Kung saan laang aday ta? Adun to ti agaram kan ka. Sa dino tinagapwa Manangwela? Napanak man nag-gym. Jim? Apay, dakas ka di? Itaman pa na panunot mo ti ag-gym Manang? When tabarang sumeksi ak. Kita klaang, no awan pa'y lang, tagdaton kanya. Wala Manang. Kanayunam to ti mapanag-gym. Tapno sumeksi, kan makaasawa ka matan. When day talagayam. Basic lang kanyak day ta. Gina, anya ti aramidan ta dito'y mon. Yan tangay kot kimutong kan. Mabalinan a gumatang tayo di sandal mo, Wela. Daytoy nga ta. Ipahadas mo man na umanaykan ka? Nagngato mati heels na, friend. Ay na, bagay mo ti istilito a sandal. Tapno tumayag ka matpasit Hanggang Alakit din, ipahadas mo. Di ka madanagan. Siyak timang bayad. kasanon no madisgrasya ak gapo iti day takasandal. Nag-OA ka matan, friend? Inayadom ngamin kan ag-practice ka ijay balayo. Kita haklaang, no ibagada pa'y nga agrup-rupa ka adram. Anya? Wan naskan arugyam matan ti mangisuot iti sandal anangato ti heels na. Tapno manayunan ti height mo. Sarda nga matan ti mangan iti ado. Tapno saan ka alumukmag. Kan kanayon ka nga ag-gym tapno sumeksi ka pa'y. Wow! Bagay mo ti kawas mo, Wela. Agyaman ak, Gina. Kabaalam mo't gayam ti magna, nga uray nakasandal ka. When manumat nga aldaw ang nagpraktis ak ijabalay. Very good nga rod, no kasta. Iso na lang, tanasakitan ti saka. Gapo iti da ito'y heels. Gagangay na, tay talaang mo't nag-heels ka. Mayruam kan tumutlaang. When mo't kit di, friend,
panagkunak. At dantumot ti lalaki ang mangikalay sa kanyak iti kastoy alangak. Saan ni imposible day tawela? Kita man tilangam? Kaskala teenager! Ay, miss. Excuse me? Amamu ka kadi? Siyak gayam ni Arthur. Sige. Anya ti madaydayaw anagan mo, miss. Wela tinagan ko. Nice meeting you, Wela. Likewise. Italangan nakita ka dito yan. Kanayo nak nga umay dito'y Jim. Itala siguro ang nakita na. Siguro. Ayaw gayam. Mabalin ka di ang maalat yung cellphone number mo? Oh, ato iti cellphone ko. Isip mo man ti number mo. Tapno nalaka ka ang makontak. Sino tayo lalaki nga imasidagkan ka itay, Wela? Arthur ka no tinagan na. Adda ka din nagkinaawatan nyo? Nagmayat ti isam yo titunggal may sa itay. Si kakit di mad, friend. Tila madmadlaw mo. This is it, Wela. Agpapansin ka iti dayjay nga Arthur. Madlaw mo't nga gusto kan ka. Nakitak no kasano ti panang mingming na kan ka itay. Anya? Kunak tumot nga men kan ka. Uray tamtaks ka iti imatang ti daduma. At dalat tamot dagiti tattao ang makakita iti kinapintas mo. Kas kumaita. Kita friend. Amangan numailawan ka manin amang ibagakan ni tatang. Kat saan pa imot ang nagdaton tayo dyan nga Arthur? Kaisun tulat tati pagturungan na friend. Mala, panawan ka pa ditoy. Good luck, friend. Lalaingam ti agpapansin kini Arthur. Tapno makaasawa ka matan. Kamaudyanan na, napansin ni Arthur. Nagdaton kanya kat sinong batak. Nagkalaysa kami, kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Daytoy man ti pakasalitaan, to'y pagayam mo, Wela. Agyaman na pagayam Wela iti daytoy a pakasalitaan. Tunggal maysa, adda nakaikaryan na. Adda na ikari a single forever. Kanadamat na ikari nga agpamilya. Kat ita, napunasan ti danag mo, nga amangan no saan ka a makaasawa. Ala, agtultuloy kumatiragsak yo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan na patulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan awela, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayaw. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marlon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipay ti adal kadagiti naayat at dumdumnek. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasin ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saan ang nanang?
Tulungan kayo langan ni Jetalon. Narigat ti agtrabaho ijay talo na nako. Kan may sa, ubing ka pa'y. Katrumbang laang nga da ka kung maijay pagadalan. Saanan, nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 alpas ko. Ay naanak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakas ta. Kita am dagiti padam nga ubing. Agis eskwela da. Sige. Na magagataktuin ton sumaron watawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agi way-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadi amapan di eskwelahan ita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay? Masaduta kon. Mapantakit din. Saan ka di ako na ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo. Wen. Ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak langan dananang ijay bangkag. Anya? Nagrigat ti agtrabaho ijay talo na niya. Iso ti sang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen. Ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen. Ngam. Nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Isuas si kalatan ti sumrak iti pagadalan, Dani. Unay ka na nakdo. Nagbudot ti darang ti ilit. Ngam adda ka dito garden ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan ta isumot ti pangalalaan iti pagbiag. Ay, no kumangamin nag-adal ka iti. Amangan no saan akas to iti biag mo ita. Ay, saan abale, nanang? Kabaalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal. Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Hagyaman tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo, anak ko. Awan ang yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kapsat ko. Tadyak kayat nga agrigat tumat. Agyaman unay, anak ko. Takas ta ti kapanunutan. Kat sapay ko mga rod tamaanusan ti kapsat mo ti agadal. Unanang. Makitak mat. Kat nagagat nga agadal ni Garli. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko na, maam-am mo mi pa'y anaimbag titunggal maysa. Marlon? Oh, apay, Glory. Kaslad na kahit mga ibagaan. Marlon. Ibagamon apay. Adda ka di parikot. Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidag. Ha? Ni. Anya ti kayat mo asawan? Marlon. Agwin nas wasta ko man. Anya? Wen. Ado pa'y gayam ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Sana bali. Tano talaga ada ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ti dalan ta. Mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan no anyaman ti arapaap mo. Wen. Talaga akayat kong agwin nas wasta pa'y. Apay, Glory. Ada ka din nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak ka nakaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal.
Ngam sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko matasan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare, Nasakit nga agpaisto ti mapaay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. kasladyak maklon pare. Nasakit tirik nak. Gaboy tinapasamak. Nasakit na talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amarikrik nam, pare. Pare, Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday tati pakadadailam? un pare. Ngam jak amun agayatak pay. Kas lang amin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isarata pusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako na manong. Gapo kada kayo kanina na. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo taam mok asyak matlaang tinangnang rona nga agnuman. Kan maysa. Diyak kaya't asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa ading ko. Nagadumat abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpat kan nagagat. Ha? Wen ading ko. Adu di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti jak ay ayatan. Sa bagay. Marlon, anak ko. Sigurado ka kad ngay ayatam day di babae. Unanang. Ay ayatan na ka nga tama. Unanang. Mariknak day ta. Ay, Apay ka din nanang. agdwa-dwa ak ngamin iti day di babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali nanang. Tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka di nga ikanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love? Ada kaming pag-invest sa negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam? Uray 10,000 laang, love. Ne, nagdakalmat gayam, love. When ta pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan la aday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanya? Ala. Ikan ka nga rod, intong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kaayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di kabaalak nga ipaay. Anya? Katwan mata.
Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Diyak mo't maiturod ti agdawat iti kwarta kan ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kano ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Sapay la ko mga rod, Love, kumusta nga ije ko naman nag-invesam? Nagbayad akong alaw. Ket, adda na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akay tapno adda income na. Kasta gayam. Wen, love. Ala anusam nga rod, love. Wen, para matlaang kadata. Manong, nakitak mat jay nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay. Nakitak ang naggatang itinginginaan abag kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka arumwarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na, eswa di na kinawagan. Ay, kitaam Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo tinapan na in shopping. Ay, Wen nga raw anak ka. Iso adi na kainayaban amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdwa-dwa ak ititigtig na iday jay a babae. ay na, adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kaayan ayat ko. Ay napasensya ka na anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti day jay a girlfriend mo. Ay na, nanang, girly, ading ko. Huston, di yun pagtinulungan ti kaayan ayat ko. Nanang, iawit ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya, Nanang, no agdan na kayo. O di agkalay sa kayo. di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay, Apay, nanang. Diyo ka di kayat? saan nga iti kastanak ko? Gam nasaysayaat ko man no agkalay sa kayo pa'y nga umuna. Tapno nasayaat matlaang ti panagdanayaw. Sana bale, nanang. Sumarununto ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel. Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan daytoy. Tapno masigurado ti seguridad na daytoy balay ken lotem. Ha? Anya ngay tilinaon na day ta. Ibagbaga dayta kasuratan, asikalaang ti akin kukwa iti dayti abalay ken lote. Kastagayam. Wen, love, iso di ka nagdwadwa. Pirma amon. Ala, sige nga rod, love. Pirma akon. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma ka mat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya? Diyak amo day ta, madam. Kasano adi mo amo? Oh,
At dadag ito'y apapeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak na iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Sublata kunda ito'y balayo kan tilotiyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita, kan agsagana. Marlon, apakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak nung nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga lako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Lino kunak, Leticia. Imo na. Jay kwartak akinunam apag-invest mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sa ata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Guston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar matlangin ti amin. Maladingitan ak unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu nagtalo ka unay. Ngam ginundawayan nak. Ay, pare. Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalaw sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy pare. Nagmalasak matin kan ayat. Hindi damo. Insinanak ni Glory. Hanggang ita, kastoy man ang tinaramid ni Leticia kanyak. Guston ko nakmet. Ha? Isardan mo ti pa naging inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti sir-servite amin pare. Imbagkan ka. Tanatunoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Lino ko nagpailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawan ka kit di Tanapag-adal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Wala. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikarya para ken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babaya talaga para ken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatag ken ka. Nasakit tirik na gapo iti napasamat. Ngam na iliwliwag kumeten ti amin. Kat dito'y ko ana amiris anapataglat ta ti kadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan ko na. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay wenno saanen. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting kapan ng ibinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kaya't agpaay da ito yung inspirasyon, kadagiti agad adal pailaeng, asayaaten nyo ti panagadal nyo. Taday ta ti tawid,
asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kaya't no may papanmet kan ayat, tay ko nadaruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga na nga ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.